Talo whalangal nei foi tu la Samoa o simail whaafonga o le whaopopunga o tala lau le tio Polinisia. Whatoa atasi ai nele aso talo ona whaailoa whaalawa i tele mai le se fulu lua miliona tala o le vai ngā tupe mai le PFLL Pacific Forum Line Limited. Mo le tausanga whaal tupe lua o lua tasi i le lua o lua whaa. Ua ta ua le whamtalanga whaalawa i tele mai le malo e whatoa lua i lea o tupe mai le PFLL mo Samoa taluna whaapaanga ma le PFL Group Limited ma le Neptune Pacific Line Limited talu mai o ke topa mua le lua o sfulfa. Se fuloi ni tausanga ma mawai le lua sfulfa miliona tala mai le PFL Limited. O le taitai whono so ngā tupola koki tuala mo le PFL Limited lena tau aoina le siaki sfululua miliona tala i le malo tausi. Ma whaaftai ai el palimia tausi fia mena o mimta afa le whaapaanga ma le PFL ma le Neptune Pacific Line Limited, le NPL. O whaaputunga o whaasolo po u la morsa oi manongi whiwhiloi, ma le whilila piniki ma le paepae, le ana whaatalia i le taunu umai o le aumalanga tele o tangata palota mai Brisbane. Na taunu i le ono i le taia o le sol vale le Australia le Qantas, o malanga mai ai le sile le fast fulu tangata nuu, o whaamawina le malanga mai langolango ia Samoa malana whainga filifilinga. O fōlinga ma aia fōile nā i malanga tau nu o le asunga fua ngā solo mai o tangata pālota mai whafo e peo na mōli mawina. E se mai lea i le Fiji Airways, lea na mōli mawina le tau nu mai i whale olo i le tā le tasi i le vavea o le so. Malana ia fōi pāse se, o whaiwhiloi mai ai tangata toi fōi mai i Samoa, o tangata asiasi mai i a inga e au fiai au pālota mai whafo. O tangata anu u Samoa lea o lo malanga mai e pālota, o le tele lava sa malanga mua mai e whaatino le stala o lātou swafa, a o le ito e fōi i atunu umamao. O le whaitau se lawa tangata na le stala mai o lātou swafa i lunga o so ta inga tele vave mai whafo, e le atua se lau na whaamalia ina mana o ngatau le stala, e au fia le toi fōi mai i Samoa e whaamae a ia inga, e pei o atau fō linga matama i lima. Pei tai o whaamawina le file mua tāpinanga mo le pālota mai le songa fua, ma le solua a lumana il pālota mua, le pre-polling i le aso atai au, le aso lulu lua sulfitu, e li mafe ma le lima sultolun tal sanga mo nyava noa. E tapuni le stala o salau malta siafe, iwa salau valu sultasi suafa o le stala, lua sulono afe valu salau fituono mai savai, ma le fitu li mafe salau ma le lima mai upolu. Ma faa sol solo atuai i le stofi, o le aso lua sfulu valu le aso malo lo, ma le aso foraile lua iwa au kusol palo ta tele fili ai, ni fai pule fawol no fo inga sulvalo palmenia Samoa, mai le tolu vai nga fa upu fai e pei o le FAST, HRPP, ma le SUP. Inisi o tala, o ye tangata Samoa po tangata nu o Samoa o toe fa'afo i mai Hawaii, ona o le silia o aso fa'atulangaina, e pei o le ono masina e nofo ai Amerika, e tu salava pe se fulu tau sanga le visa, o lo o ya te oe. O whaalau ilo mai ni whaalau e tele le official consul o Samoa i tāfuna Amerika Samoa. A whaiele umaleo ngā lo visa Amerika. Aina e malanga i Amerika e au fiai Hawaii ma Alaska. I taimi o le COVID, ma silia ma le ono ma sina o e no fuai. E te tauna whaafso taile ofisa ampasa o Amerika e pia mo se wha mao ninga. O le tūlanga o lo iei lo visa malanga. O whailo mai fo il office consul o Samoa i tutuila. O ila tau nei na afia malanga toe fo i mai tutuila ma manua i vavao COVID sfulu iwa. Ona o tāpunia toa oi whavao malo Amerika Samoa mō pui ngol COVID. Le tala whaopopo e tolu se lau iwa sfulu whawha nau le u whaatino fua tonga fitinga e pei o ta o tonga o fatu i le whale mai o ta maiti fiti. O le misiona lona lua sfulu tasi lea ua whaatino ma awatuai whanau a Samoa ma tu valu tonga Vanuatu Kilipati ma fiti. Pe tai e toa sfulu lima lama tamaiti le na whaiata o tonga mai le ono ma sina i le sfulu iwa tau sanga le mātua. Talu mai le aso sfulu iwa i le aso tolu sfulu iu la ilu o lua lima. Ma whamanu ia ina i a ao o le vasenga fo mai whaapitoa mai New Zealand ma Australia le Hearts for Kids Teen. Ma tau la mua i le fo mai tipi la wiloi au kilani Surgeon Dr. Kirsten Funekane o ia sava ai al falma e o tamaiti mal falma e whaiaita o tonga o fatu i le Starship ma falma i au kilani. O ta o tonga ia sa whaatino al falma e fiti na langlangoina al Pacific Medical Association Group
Male au whai ngā luenga al whale mai e la basa. Whaaftai e whaapitoa I level to mai tai for mai Dr. Funi kei mātua o whanau. Ile lātou ono sa e male whina we whaau atu o lātou walo mo tonga whitinga I whiti. E toi tolu whanau wa Samoa na tonga whiti ai I lea taimi e pei ona whaamawina. O le fionga a li o ainga wheturi Elisaia o le sui o Samoa I whiti. Lena sau noa le sau ninga whaapitoa mo mai mua ua te tea o le lātou kulupu. Ma ua savali atua I le lua vai aso talo na taunu wai male manuia le si ngā mai whanua. A alo Samoa pe o na liputia mai le ofisa o Samoa I whiti. Tala nao nei tu la mai lau le tio polensia manuia tol mangol nei fo ia solua.